Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yagabye ibitero kuri Iran igamije kuburizamo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za nucléaire. Ni ibitero byagabwe mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki ya 22 Kamena 2025. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko ibi bitero byagabwe ahantu hatatu harimo Natanz, Esfahan na Fordow hakorerwaga intwaro za nucléaire. Trump yavuze ko abayobozi ba Iran bagomba kuyoboka inzira y'amahoro cyangwa bakongera kuraswa. Ibi bitero bishimangira ko Amerika yiyunze kuri Isiraheli mu ntambara imazemo iminsi na Iran. Amakuru dukesha Reuters avuga ko ibi bitero byagizwemo uruhare n'indege z'intambara za Amerika zizwi nka B2 bombers, cyane ko mu mpera z'iki cyumweru zabonywe zihaguruka muri iki gihugu. Trump yagaragaje ko kugeza ubu izi ndege ziri mu nzira zisubira muri Amerika. Amakuru yizewe avuga ko nyuma y'ibi bitero abadiplomate ba Amerika begereye Iran bayibwira ko igihugu cyabo aricyo cyabigizemo uruhare gusa kandi ko bitagamije guhindura ubutegetsi muri iki gihugu.